सब चीज करवा लेते तो उसको फिर दिक्कत कुछ नहीं काम का चीजें यहाँ से आता है हाँ सिर्फ फूल ही लगा और कुछ नहीं अमोघम पुंडरीकाक्षम सिंहम नृसिंहम दैत्यशूरम ऋषिकेशम जगन्नाथम वागीशम वरदायकम गुणत्रय गुणातीतम गोविंदम गर्भधरम जनार्दनम जनानंदम जानकी वल्लभम जयम प्रणमामि सदा सत्यनारायण मुता परम दुर्गमे विष्णु हुए सत्पुरुषी परिपीड़िते विविधापत्सु दुष्टेषु तथानिवेक्षे यद्भयं नामान्वितानि संकीर्त्यं इप्सितं सर्वाप्यात् सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं जीव्या च सतविश्वं येन तस्मै नमो नमः एष ध्यानपुष्पाञ्जलि समर्पयामि भगवते ओम शांताकारं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णु परिपूर्णं तदस्तु मे रूपं देहि जयं देहि सौभाग्यं प्रसाद्यं विद्यां देहि सहस्रबुद्धिं देहि मे ओम भगवन् श्री सत्यनारायणाय नमः। शंकर जी का पूजा करने हैं लोग अपराध का चिरंजीव संग में जाइए कर है ना ये हां शाम तीन बार यार है उसके बाद अंतिम जगह
सूतः शिष्यगणैर्युक्तः समायातः चापि समालोक्य सर्वशास्त्रपारगं मुनयः सर्वे समस्ततान् सहसा भक्त्यानुदीत् परमवैष्णवान् नामदण्डान् भूमौ तत्र गोविष्णं कंसूतं शौनको मुनिसत्तमः सर्वज्ञ कलिकाले समागते येन मायेन भगवन् त्वमेव पुरुषार्दूल वेद वेदान्तपारगः यतः समस्तलोकानां वक्ष्यामि त्वया श्रोतुमिष्यते नारदेनैव सम्प्रोक्तः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कृपास्ति यदि ते मयि यत्त्वामुच्यते मोहात्
धनधान्यविवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरः सत्यनारायणं देवं परं घृतं क्षीरं गोधूमस्य चूर्णकम् अभावेशालचूर्णकम् चैकी विप्राय दक्षिणा दत्त्वा प्रसादं भक्षये भक्त्या गीतादिकं चरे ततश्च स्वगृहं वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायण देवो वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य विधानञ्च तस्यापि या भाष्य सत्यनारायणो ततः प्रातः करिष्यामि मनसि इति संचितं ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं करिष्ये इति संकल्प्य गच्छामः तस्मिन्नेव दिने तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य समाचरत् सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः ततः प्रवृत्तिकाले च मासे श्रीभगवानुवाच एवं नारायणस्य द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो कृतं चेदं यदा विप्राप्य संसृष्टि तदेव सर्वं च विशति इति एवं नारायणेन उक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्रकृते श्रवण उवाच उवाच श्रुधं मुनयः सर्वे तस्मादेव भूमि एकदा सद्विजवरो तदनुसारतः बन्धुभिः एतस्मिन्नेव काले तु बहिकाश्चन संस्थाप्य तस्य मन्दिरं ययो क्षुधया पीडितात्मा च दृष्ट्वा तथाविधं गणपतिर्जनताः किं प्रतीयते मया कृते किं फलमाप्नोति विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं कृतं सर्वे दुःखशोकादिशमनं सर्वत्र यस्य प्रसादान्नेव सर्वं धनधान्यदिकं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा अपवचनं प्रसादं च भुक्त्वा अनन्तरं सत्यनारायणं देवं जगामनगरे रम्ये शर्करागदुग्धं च गोधूमस्य
जय श्री कृष्ण। आसिदुर्गा मुखो नाम त्रिपतिरेन्द्रिय सत्यवादी भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य अंतमाचर एक सौम्यं संस्थापित तीरे दृष्ट्वा सवृतिनं भूपं पप्रच्छ दयान्वितः साधुवाच किमिदं पुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं तत्सर्वं राजोवाच पूजन्ते ते साधो विष्णु व्रतं च प्रजनयसा यावाप्ति कांक्षया तद्युवाच सर्वं कथयते महाविष्णुं कथयते ततो विद्यवाणिज्या सन्ततिदायकं तदा व्रतं प्रहिष्यामि दाने सन्निधर्मे अवधुकाले गते तस्य दृष्ट्वा कन्यातः साधु हर्षयुक्ता धावमाना ऊर्जुन समीपतः सत्यनारायण भगवान की जय।
तत्वा पश्यत् ततः लीलावती कन्या वर्तते कन्या कलावती प्रहामातं प्रतिसादनं विजालये दृष्टं तच्छ्रुत्वा कन्यावाक्यं कर्तुं समुदिता सामुदातु वाणिगर्भ्या सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे स्वैव सात्वे भद्रजामातरो अपराधं च मे भर्तुं जामासि व्रतेन च सन्तुष्टा सो सत्यनारायणः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं विपुलतमं मणिजोर्मुचय समानीय निपस्याग्रे प्राप्ते विनया अन्वितः अनितो तो वणिकित्रो महाजनो तो राजा वणिकित्रो पूजां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलाचारपूरिकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा किञ्चित् दूरं गते साधौ सत्यनारायण जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नोस्तं ततो महाजनो मत्कौ मध्येनया कथं पृच्छसि भो दण्डिं नेतुं किमच्छसि तथा पात्रादिकं चैव वर्तते तरणं निष्फलं तत् च श्रुत्वा एवं स्वागतः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः किञ्चित् दूरं ततो गत्वा सिन्धुसमीपतः गते दण्डिनी साधुश्च कृत्यस्तदा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परं दृष्ट्वा लतादिकं लब्धसंज्ञो वणिपुत्रो किमर्थं शोकः नामं संयोजयत्
उतम च प्रेषयामास अजयवित्तस्य साधु भार्या विलोक्य च प्रोवाच निकटे नगरस्य वजामात्र सहितो मणि आगातो बन्धुवर्यश्च दृष्टापयति श्रुत्वा दूतमुखात् वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां इति माध्यम च श्रुत्वा समृत्य च जने साधनं जले ततः कलावती कन्या विलोकिनी जनपति शोकेन महता युक्ता रुदती चापकर्तुकी दृष्ट्वा तथा विधां कन्यां विवरां चिन्त्यमानस्ते सर्वे बहुस्तरिगृहाः ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा लीलावादिदुःखेन इदानीं गया साधनं कथं दुष्टो लक्षितः न जाने केन देवेन हेल्या सेवतः सत्यदेवस्य महात्म्यं नत्वा च दण्डवत् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः उवाच वचनं चैतन्यकृपया वत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं सा कन्या पतिं द्रष्टुं न समागतः अतो दृष्टो भवतस्याः कन्यकायाः ध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा चायाति चेत् पुनः लब्धवर्धसुता साधो भविष्यति संशयः कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डला चित्रमेव गृहं कलावती पुष्टा जगात् इदानीं च गृह्णानि श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीसुतोवाच आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालनः प्रसादं सत्यदेवस्य एकदा सर्वं दत्त्वा हत्वा आगत्य वटमूलं च लोकाः कुर्वन्ति सन्तुष्टाः भक्तियुक्ताः बान्धवाः राजा दृष्ट्वा दर्पेण ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं सन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य सर्वे यथेच्छितम् इदं प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवाप्तः तस्य पुत्रः सत्यदेवेन तस्मै सत्यदेवस्य पूजा सत्यदेव प्रसादेन पश्चात् सत्यपुरुषो य इदं कुरुते सत्यव्रतं शृणोति च कथा धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बुद्धो मुच्यते बन्धनात् भीतो भयात्
यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो भक्तिमानः विशेषतः कलियुगे चलिए ठीक है, आरती का व्यवस्था दिखाया व्यवस्था तो बड़ा अच्छा है, व्यवस्था व्यवस्था बड़ा अच्छा लगा। हवाई जहाज से उतरी है अभी हवाई जहाज तो सुंदर था बोले की व्यवस्था अच्छा रहता था, लेकिन आज थोड़ा बड़ा कमी था। ये क्या कमी हुआ? बुद्धि कहाँ है, बुद्धि नहीं है तैयार करके रखिए। कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी कभी पंडित जी कहते हैं लोरा बैग लेते हम इनका हाथ पकड़ी जाओ घूमते हैं आवाज़ कर रहे थे एक आदमी 6-7 जगह
आरती के प्रश्न करो आरती के प्रश्न करो शरण गाहूँ मैं किसके गाहूँ मैं किसके तुम बिनु और न दूजा आशक आती नहीं है संपत्ति घर आवे संपत्ति घर आवे जय जगदीश संपत्ति घर आवे बीते तन ओम जय जगदीश